kalau pulau berkhadi te ke step so pi berkhadi mta si de Sunday mo te mulai jing nanga nama ba chuo buje kum ko tis lama te tasa te mta mulai nanga sta jing sengi te ni de ba chapalang sengi tangki parak na khasi yam te mta mulai nanga ying te sabatai nga khampa pi to dalawan phai nga la jing seng mo te mta le jing senanga te sai chai mo te kerman ngawan ma pi bu ko ni video ram tasni te ban sabatai nga ke kata KCF le jing chani mo te ya le jing seng ni Lakanong Dai kasgi bakado Sgi jing bisa rutrai Yaki pop balale Hantaon penpau Sisangin laban bori Dala dingin sakit Oya jingle babha Hantaro kimpau Bakanongin sayo Kad bakung jingle jongi Kejingin jingin ke pamala kaski bat baula pelai ini bangin dalam kumne ke bangin mamanta ngasoro banai kumle ke program komiti ke pelai bit yang undang pop bakrau tam ke jong play ba kilai bit yang bangan shime kan ke benta hak jing shisha ngala kita moy kan ke benta kalong ke bae bahaya ngaben shime kan ke benta bat kadi lo kesin ke bahar ba last year ba kitro yang ngah ye assistant secretary jingi ma kawan ke message bang ba long ba pinchi me ka benta ban keren aktif ke jongle te kata kala ban kindet bhai nga nama ba ka singim janga men men ba jushim he kata ke benta ban keren khamtam le ban keren phang ka tien ke jongle kalong ka ba kata ya nga nama ba ngai thui pi ba ngai breu ba telat haka jing puli ka tien ke jongle bunsin hot ngamong bang abun kam Henry ngajingai no blay ngamju puli nang tin ke jong blay takadaw kalong ko ba nga do kata benshimi kan ke benta Henry wala kataru nga perkumu yala de ngong to ngan pesyang wala da ngamlong brio babet bagran sa pangkatin ke jong blay na po kiba tradition ma te kalong padang sa bahay ki ha sing jogi nga try ka de sin ko ni kong sa ki wala nge te ngakarmen do ba kitang itu yang kalau jualan bunsian sekitar dukaan joki, ya ngapain sebagai pihak kerten try beli try jenis Jesus Christ, ya hakikatnya setiap kebenaran ngam shem dalam penkre yang ketian kejual beli, Henry ngakwa banyak tu ipi ya kejengya leti kejual email pa jangan hakikatnya ba bengnya cekman ngakwa ban pensemua hangilang mentah Agni kapol ka paminta nagaktiyan ka jong blay ka ba longro ka dukhat ka ba ipa ismat haman ka por ban kuli haswa bangin late school bangin mi na yeng bangin late school sa Shillong ismat ban kuli ka dukhat na ka Bible ba ikit ijupun ka mau ikiktin sneng nagaktiyan ka jong blay ka ba mila ban shem nakashiti upol sa kinong Ephesus kalnong ka ba Henry ka dukhat ka ba way hadubalay kikintin ki bawang kumi pi ki khon to ko mu yala ki khmi ki pa hau trai namar kane kalong ka badeken to buram yala pa bajala ka khmi ka balong ka hukum ka baningkong badan ki jingpula bamen yo manha bad bamen yo islam ka perthai te ha shopping ya spat pagin pada menta da chwa ji sangi te bajule mari waji sang chatik chai man gasni Sunday yam to te ne da yatik chai te gini te polok khasilat ki ba pule ne po aizol ma te ya bun phai te tabahani gasni te dang duna bayawan tagini laibawan te ni tani rahani te dik chache ma te dik chache te sa ni bai dik chai kumni long ba ya chamlang i para si em tu long tama isutana te be chamlang em tu bra khadi phai si sande te gini te bapule lang habin bin studio bra khadi ma marse ta mo pule poem zedi lai te pule la jang jang studio ta te ini bra khadi ma
Dah, tu kelai rumun lah biang tu salah yo. Smile kan? Weh, lai. Ta, tip tap. Tem ta dang cuai je sangi liwan nai. Sebang ta sangi. Sebang. Trim hau ba abi ban keren. Ta chuang ta te. Te liwan nai mah. Te gini ra dei bapulelang apa masa dia. Ong hai ni blog le chinga gini ra bapulelang apa masa dia bro khaji. Le chibun. Te ta cuai je sangi. Te gini ra giba. Te ni di advisor le chi. Ni te biar. Oh ini tu advisor. Tip top. Chat, apa yang? Ini di nombor tayar. Ini mah, ini jangan apa? Ini di mah chips. Chips yang itu na. Excuse me. Yang kan lain. What we birthday girl? Yang nak. Salih penjikai gi. Yang mana yang tu dah? Biar ni masalam nomor babun yang mana baca ni? Mah, ni rasan bah. Dia ni dega Chan Mari ke Jakarta, dia ni ke Presbyterian Church, dia kata. Jadi pelon jeseng bi te dega Syang Bana College dah. Dia hani para cenang lai. Ni ra arti cenang he, tu ni te ini giwe ra ba wan jeseng lai para kasih subang ba. Jem ta lewan ni mah. Te minta lewan ni te sa batai san nga tu dalam kuih te sa chong san nga sa batai nga chpang diga. Te siap le ji mah te le chi bun le sa mah le bukut di mah. Te minta lewan ni mah. Ta sa chami next Sunday mah. Sali sok. Sa chami sa poisok mah. Sa chami ha kampus ha. Ta. Oh, sa chami ta. Yes. Ta. Bye bye. Ta. Oh, pira kerja ta. Te gini dah lagi lagi sih nomor bacing itu mau ke kampus Bye bye. Sekedus kampus. Bye bye. Hani tu jika pelong jesengi, teh heneng rooftop di, ya kata ke prayer hall, jika pelong doa gitu tu, teh tu jika pelong jeseng bi, teh hani hajan teh ke Presbyterian Church Chan Maria, teh Baptist Church ya, teh daliwan na imah, teh sacami next Sunday. Let's go. Pum ha, teh surak, caliwan ni teh kikon ni, liwan ni. Libu capi arti yang. Jam tu teh. Bye bye. Jam ni next Sunday. Sawan bet dalap teh. Ha. Kita salang iwat. Okay teh. Jam ni next. Bye bye. Ya. Selisan. Teh. Teh ngaruh muncul tah. Teh ngaruh di kampus ni tu saya hai ngaruh kampus mah. Teh. Teh. Mentah tangcu punya hostel mah. Teh. Kubang apin du mana te sabatai Jepang kende Jepang KCF te hani yang am tabat tani tani rola juga senang hi te alat badi presiden naga KCF hi menta u ketem ajab sa da absan mo absan punru pada absan punru te hani presiden ka KCF ai soli ni dira te saya batai langi Jepang kata KCF kata narin ke ni KCF te ke sapa batai yang terima kam tip kam bah te tadi batai fish kan tak ini KCF atau KCFG Kubesubun paper lock taga niga KCF Aizol kumara batai iya mah balung mana kasih Christian Fellowship tahap hapok laga niga NEKCF tega ba hapok North East ini brok lagi kasih jentia giba pulih hapok North East minta kumba unit hapok ka NEKCF tapi hapok ka Aizol unit tega KJCF kasih jentia Christian Fellowship lega Guwahati tega jingaseng kasih Arunachal Pradesh ketara Jacob mah cari kere te eben ga Jorhat ra te Hatura ra te sagawai eben ga alumni unit ra te itu kibala ada pule ra bin Jakarta rung ga alumni sa te halani ga jingaseng bro khat mah gibade Kristen mare ga ginono tunhun balang te kiba mane uju blay au jis terakendat jis Christmas te pamane hata te wanang isa marekhnya ganono ga kunhun balang
la bandai pras la bandai Catholic la bandai gi niam fellowship la bandai gi nagi ya baptis ra ha te pasutuna dalam ba hababun balon jisang i gi bamardai ba de Kristen ra ha te Shaiwan ya long kumajing ya kendo reunion ma amar ba aniga ya perba pelon jisang i maro tangga ba le ba jisang ta gi bin gi college university bi hani aizal te gam la MZU Mizoram University la po Ripans la po veterinary college la po ATC te ber gi baterai gitu ra sini citang gi baterai berasa aslam baterai tang Arsenal li phai gi wan se gi wai tu ya lagi tang kata ya te tharai ge ye kata ni babu ni ga NKCF mo ba haman lagi state ne ga kuntama haman lagi state babu ni ga jika wa pun jiseng naman tagi kena pule tama khamtama ba chingi la ying te te to batai kata mo gini nado mencua nang dunagi gi kasih ba da pembat utama pulih ni tabana do par mencua hani ketin tebik karma te nang ta entah saya jingai la ying te wa hi tas ngi Sunday te ban penlonjing sang te tas sedangin ado bi kubaong mene haga ni ha aizal tas tangin ado arhajar lai te khatam babun kena pule sini gi institute ba chubun te kena samla lai te kumta sa long kum gajing ya kendo nang ta sok ba yo agataga ya rasa ga jelong mensiam ra hai gi ya ko kon Kristen khamta le mo ko na kumba chingi be la ying ma sa chingi la ying te long ko we long example ba be ni ga KCF jika polo jese mo te khnang ba bi ba pule chingi em tu yo pole jese banya kedulang lam ta se ben mene to obli ma te perper itu bon gi kena chat gi jimut itu ba ma re jingsang ra byang te nang ta ba bira macam cuai kumta hi bar na stang ta chayong ye da bar egamon de yim tai ta bale ye kumta sa bira bar penbar e tang ba chu ye kre e ban wan lang tang ba long kumta ge da ya cham ye kundu da la ya ngap ta ge jing kram ge jing ye lagi bien wala da de ge ju ga denong bar dekat Bible ra tang ba ge bien bro la ga kumbala khatin pharang wang different perspective che ge tama ta sa khamyo khambun chu chu e ta long kumban update be review be man por sa ko par ta he ga main purpose yui video la di chmar te sa kuba onga bi mane ba pun bagi tagi mane long khamtam gni ga ko isolated la de ga ono 100% Christian ma te pun bagi tagi mane chani te tagi bru long smart bagi village sangem dura te hagoi geskin te dalap ite sa likai ni po aizol city em tu te sa ma gi mane gi ma tangani chan lo gi mane bas bogas de gim te wala da anga chnong ge gim tu la to bagi mane te bas an din ma ba smart bagi bru village sang ma chani ra te gata sale ga hagoi ba ge video ma te raiga ejekli ra sakli comments te da ejekli ya bala messi ge batai sa ya kli po comment section ma te tharaiga ga video menta skin te tang katule la khut ga ma te nget nga balai ma phi bro khadi we we ni video e bam tasngi te comment nga banaya support phi banaya ka chan phi la ni cha khar ma ga video ban sa upload ni te ka banaya ni po Mizoram te sa pinchi ga kom im bi khna bu pule ni ma te tang ka talai te sa chamani we video ma te ta sa chani we video ta